Hospital Administrator sa pribadong Tambalanan mitataw nga way sipyat ang pagpabaya. Ang mga doktor nga miopera sa 6 anyos nga batang babae mitataw nga posibleng reaksyon kini sa lawas sa operation nga gihimo. Si Luan Mirondina sa exclusive report. I would surmise that somewhere along the line, the bacteria that that was seen in the appendix, because it's an acute suppurative appendicitis with abscess formation, because of the contiguity of the skin, no, dool magud kayo ang panit nato gikan sa atong appendix padung sa atong likod. Ang atong magong skin can react in many ways, especially kung ma-expose siya of different types of microorganisms. So muna, so far ang contention ani niya, but we have talked to the family and we are going to do certain tests that will specifically tell us what happened. Kini ang pagpasabot ni Dr. Mary Jean Loreche, Hospital Administrator, kinsa usa-usab ka pathologist. Mato ni Dr. Loreche, nakahimo na siya og initial investigation ug nahinabi na niya ang mga doktor nga mipahigayon sa laparoscopy. Wa sila mihimo og cauterization, busa imposibleng mapaso ang bata. Apan giklaro ni Dr. Loreche nga wa siya nakitang pagpabaya sa habig sa mga doktor nga miopera sa bata. I can definitely say that there were no lapses from any part of our team, because even as early as when I arrived in the hospital, I reviewed everything in the chart. I was able to gather already data from the past 2 days. And so even without the formal investigation that we're conducting, I would say, and based on our family conference this morning, I think the family now had a better grasp of what happened. Matod sa hospital administrator, mamahimo mang magpahiling sa laing tambalanan ang pasyente kuno galing dili kumbinsido ang pamilya sa gihimong pagpasabot sa mga attending physician. Apan kuno galing magpabilin sila sa tambalanan, mupahigayon og nagkadeyang test aron pagsusi kunon sa gayod ang hinungdan niini. Naglaraw usab ang hospital administrator nga mohimo sila og tissue biopsy o blood culture. Sa bikas bahin, gidugang sa hospital administrator nga inisyal nga bayad pa lang ang nahatag sa inahan sa pasyente. Busa aduna pa kini kinahanglang isettle nga mga bayranan sa gipahigayong operasyon. It does not mean na mo ni pagsulot nila mo nilang bayaran, mo ra gyud na ilang bayaran. Because remember that you continue the care. There will be medicines that will be given, there will be supplies that will be used, there will be the doctor's fees that will be charged, there will be other bills that will be incurred in the care of a patient. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.